Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sining poponganku teman-teman lebihku sila suruh melebihiku yang saya hormati. Ribataraka itang ranga syukur ke marajata lurisisi arajano pong Allah Ta'ala. Katamanya muarialang ajap-ajapan adisi-disi nga sa lewaha sa ginaming tepet na pada ang kataraka mabaka sa pula di bola tu dengan nabuti makin raya tutus sa lompe udani matekar sewa-sewa minasa mola alete badan nua makataniri larat tepet tu madape masing ngarita na salamakan nabuti buranewe sitiang kata buri basi runtu itongko na bungaros te utaba kayo na ilei tanawodo alena anaki dewe buti yanangi asibojinga kumungan la ta'ala pada tuha asibojinga na nyawin na niya tubuewe tanawodo alena anaki dewe buti ribancaji kumungan la ta'ala keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanawodo alena anaki dewe buti rialangi buah jali tapajina acule-cule tapajina yang arti wija-wija yang soleh-soleha tanawodo barakana pabotingan tayasewe napatabu kaman ng ibarakusan na sinin na anak darewe ilalan na yewe onrongi matu bilala sinin na jama-jaman na uranewe ilalan na yewe onrongi kendriya lubay masalawan na mapasalama lar nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi amancaji akacuer lor di mana nato pada salama rilino mati seremoni na pong Allah Ta'ala asukuru ka maraja yewe asewe alhamdulillah basiruntu ukina siti oroane palayaran siti makun raibida jamaah ayat rahmatullah subhanahu wa ta'ala dari makana naruteng kalinge boti buranewi boti makun raye narekomelo imakasi atatongan na alu binengamu tudang inamalewa alu binengamu liu ko musibah mase-mase alu binengamu eng kalinge boti buranewi ape sa ako teko bolo alam ma ako teko maratto boti purane aja memasagga ko bainemu boti makun ray engkalingay adan na lakte mo risese na madejeme aja lalo tabat di bole lalenda allu benengatta iya naritoria senge allu benengas samekto te kayasa allu benengas samekto lakai maraja balla dene cai kala matua di ati bali bola bawata mapangasi iya naturiasa alubenengas sa mekdong maka dostas ang kawasina iya sina ba sa mekdong iya tuwa sina ba sa mekdong makalalay mo dilit na magay natajangi may mameto kaog na na basara jamaah yang rahmatullah jajalalo narimakan na naro iya roidi poti buranewe ape cako te kompulo batongan na aga beca-beca ki lemah-lemah ki wiatimu aja muturusi hawa nabasumur ya sange mapuna siba akatikam ni gaya palau ngotan na mapun rayemi sininda muli amu boti buranewe alaman ng ibenemu nasaba nutun na to kalolo ye ko ang kabuliana na latu to mo latu to matamu engarangi makotori di matwewe wattu na to kalolo widata idi mana nalaya to buliana ay anatta na kabarlo di bahay ari dito matoy makada o angka na bayanena angka bale na huncik ka anakku alhamdulillah de bale gaga na huncik ka anakku sa purusang araw ale na to si tumabuso pa ale na to si mabuso tuaji na rekode na pakasingi jampa-jampata maka na kewajiban na to matako na babayane ka chocho ni kewajiban na to matewe pa bayane ki palakay ki salasay ni na kaya kewajiban na ana elorido pajagyan na de gagaya sa petu tata ibirul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua boti buranewe na gajin na balayarannya 50 juta tu kode usaha patana to ka balayaran ya roboti buranewe na misalnya gajimu 10 juta siulang alamanang ibenemu ya 10 juta yang kalinga boti makun raya tapi bene kami na magallo iya ko yalangi ko lakay na 10 juta na balay sungal lakay na asera juta asera ratuna asera bulona asera 10 rupiah
Maparotes. Jolo. Jolo. Aja tak protes. Masih koma, engkau mau sambungan nah. Engkau mau sambungan nah. Tetapi suami yang bertanggung jawab, suami yang mengerti dan tahu tanggung jawabnya. Namoi bale sunga ko benena, tapata sampa arona na bolakai. Aga na bau, kurusu mangak mo sayang. Tuo ko malampe sunga mo sayang. Wala ko di 10 juta sayang. Mubaleso siya sera juta, sera ratuna, sera bulona, sera 10 rupiah sayang. Sayang. Pakasigi barengaramu saya lori bunga tala sayang. Itu di 10 juta sayang. Demo pada si tumpu si tonganna. Batemu jampangi kak. Batemu kondengnya anakku. Batemu biara-biara kak sayang. Sayang. Bende watingi 100 juta sesosiwan di walako sayang. Ya tobat walako sayang. Demi cintaku padamu yang tidak terpisahkan oleh apapun. I love you mehar. Jamaah yang rahmatullah. Namo jangan lupa makun raya lupa toh. Bagaimana bu? Setuju tidak? Setuju? Setuju? Abang ni kaya palau nggak makun raya ni. Pada mata ini kalau lo tomaku mapalau demi aga ibadah pungan abang tolo to harus to makun raya. Aga buat dingit lupa toh boleh pengujutan lau dek nabariari. Betul tidak? Lo ni aga masolila da ibentre. Nagkalat to kina bapa dami pembantu ebe jamaah rahmatul Allah. Engkalinga robot timur ne pula muna alaman ngi bene muktabi isa tu di boti makun raye ya ko nalako na mula na lakaimu aja mo ako jakoja tega ya so mako jakoja de na salamana na pelayaran lakaimu angka pensiun na tidak mungkin lato iba ke moba berlayar malorot talak kapala apa mage ko lato mata tamanasa pareng kalinga tamanasa. Boleh angkana karai olo yare gala aga sana pulo-pulo yare gala lumba-lumba tapal lupa makanya aku taruh kiri nade na mana sabareng kalingana terpasar nale kana na tumba malemma jamain rahmatullah Allah. Jadi merelu agar na aja mako jako aja ki berinvestasi contoh angka bulan anak lakemu angka lebih-lebihna angka tanah si tepo temagage molina. Angka misalnya galo temagaga magalina tapi kami na magallo iya narito ulawang namo sindi kaca namo si tangagaran namo aga magallo to dialli elo di aga jaji gayewe ang kasiku monyi ternyata cello 500% iya nariyasa pak buno lakai aja tersinggung bu tabarje ngadampa budi desu acaki mali cello bu tabarje ngadampa tak dampa kabu aja lalu tersinggung walau orang ni meliulawang aga tujuannya dua tujuannya satu naraten isapnya ada 85 garang emas toli besui sekat na yalangi to badie dan nigi to toli perhatikan mesyang nyawa punci-puncing itu badie dan apa kasihan si kibungalata. Yang kedua boleh baja sangat dewe malah sangat kaita angka melo tapi wajah nah deka sama balanca manyama pu ya ala ulawang ekol dalam mari idiwi lo pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah menyelesaikan masalah mondri masih musi salah kode mulai pajain rembu bagaimana bu sepakat aku nih roh jadi itu na lo beneng nasabaya itu puncana itu bombana lo beneng ketika 5 tahun asal berjalan 5 tahun lalu beneng mamula nih muka ujian yang paling berbahaya adalah perempuan dan keuangan mubandingkan agarnya asal pelakor tapi baralui marengaran kalinge boti buranewe kalinge tapole bosiewe nareko tamaralungi tamajalo isi dewe makundre nareko dewe burangi masalah siba kami nana caca nak makundre iya naretu iballai maka dari itu ya ini uranewe salincanya secerdi-cerdinya laki-laki berbohong kepada istrinya tidak bisa kusembunyikan kebohonganmu kenapa makundre ya hati nafake oroane pikiran nafake ya masalah kedo tapam matok hati na makundre maka na masalah kedo makanya jangan macam-macam maka dan kesustasi asal pelakor hati-hati tidak muncul yang namanya pelakor kalau tidak ada laki-laki kotor betul tidak betul nah ya tomi tu nak nama dari selingkuh lakai ya komagai taruhin apa sengaran lakai mu carubu basengaran buru buku-buku eta pajak kina rampe-rampe deceng kali ini boti makundre boti burani
na rampe hung Allah Ta'ala rilana kurang malebih wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sini tanda-tanda kesenangan hung Allah Ta'ala padang kamana tu kuman naribalu baineng sarak kwaman na wadang kamon rumah pasau kini nawa nanya menyama papinadimu alu binengangena on rumah pasukina nya menyama papinadimu boti makun rayana tarongi carubu basengar lakemu satu aja lalu mutapa mega laporan nareko silalona lakemu boleh mapalo silalona lakena boleh mapalo tapa laporan dana desa tahun anggaran 2025 pana yaitu nadi malaka sayang wangaliangi bale magamanihan ang katapa mendre lina ladangi 75 kilo terpasa tu babana lo kama bemor desisa nagagawis sa gatang terpasa reko di kuala babana seleng kababana seleng kacang kuning seleng kacang awe tarami jolo masana yang kedua na eko mo balena kami andre lakay muna aja lalu mo bandre bapade ayam putong tega ya sana bandre bapada yang potongnya macombo na lakay na boleh mate mo makun raye napi si minggu tapaloni makbaini maga na sabade ka basengaran aja lalu mo bandre yang potong ang sana bandre bapada yang potongnya tega ya sama bandre bapada yang potongnya na balen na ke bawah mi andre lakay na napanasalay loko mandre alangi lakay mo loko mando alangi lakay ano mo alangi alemo kedua aja tona mo bandre lakay mo pada iti tega ya so pada iti na balena kan na andre lakay na iki ade na baja to ni mabicon catutu iti emi di bandre de na baja gitu makara maka ditakdir kala iti manibiti punna kong kamakun re mandre lakay na to ni nanopo berarti er tu makun re para na kengiti Ibu maka ustaz ya naruba sabarna ye komandre laken muna boti makun re ye komandre laken tak tatudangi wilaken ta ada sana tudaji kole bona tanya lo siko tu menyama ko kole bona tuda betul na tuda ki ko sida pero maka ustaz megalata haja majamaku olo mandre ne ko romana kasi agalo tudangi maka betul na tuda ki ko sida pena agama sunnah salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kepada suami temakada tangaso temakada bosi-bosi temakada kasih tengah beni sabiri otoi oto kampas misalnya sabiri oto aga sana antar kampung dan kampung palinga kasih nak komi warungnya lepah mandre aga minandre indomie minai telo kasih na wada puma bulana untuk bayanena libatin ro kasih tanya ko hotele ako mi toto na maliki-liki jamain rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala hormati bilakaimu tuda ko sudah pena aja kamana mate binapa musasalim mate manilakena apa boras si bora-boran na wede musale mana masiga mana kaje silalo na mana denge wede musale to kangkara mutalu ni kana maruba ka de wede mu bajata to ka to wede nge maka dai ibu ima samaraki to tatu maka dan ibu ima kesana lah makun re bu ima lo toka mace lo mantra lo kibure kasih apa masa babu anak bu ima terpaksa kerace ni pale letu si koro majalo si hawede baca toka koto he ace no lo tojo no ko bi waktu nama disi ye waktu nama disi na desa gaga yara tu basa barena boti makun re na apa bawa koto lo tama suruh di makun re satu bakasigi sampaja 5 waktumu maka ustaz deba na wadi kama sampajang mega moba dosaku mega moba salakku maja moba ampeku mega togi dosata maja togi ampeta makurat togi amalata asampajaki cinam pembawang na sabaya itu sampajange lalang na dampungi kipong Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar na ya sampajange na pabeleki boleh rian mapi jajai arna apa ba sampaja kedua engkalinga dana lakem aja na mujalok ni jama-jama lakem dia itu na bubene ko ni setang jawana sapa dia sange dale halala aja mujallo lakem aja mu basaru kami batu mata lakem kecuali ko semula jaji seru mata tak bisa na marigaga sini ni to lebih ku sila sur malabi ku sa hormat anya aja
aja lalo. Magi na hebo? Ha? Madosa ye. Nggak tahu? Tanya lena, jamaah ramah telur apa jamaah ye. Tanya, ada apa kamar sedes? Alah, kapo balik ko tu na. Ada pada tani ko na wasa berjenga macam milakin na tayo apa jaguru kan. Tani di wasa berjenga berjenga dapat. Kebetulan mu rampe astagfirullah. Mercedes ada apa ngekana, we mengalatala. Berjenga dapat. Dewi kita kesina. Jamaah tanya betul je leno wasa. Iya tanya Mercedes ada apa ngamuka? Kau dah ada pengekan nono naik. Masya Allah, ada pengekan astagfirullah. Tanam itu lena ini itu macam lo. Itu, ya nung wajah itu madosa. Ya ni asal itu madosa mak mampang. Astagfirullah ya Allah. Apa yang berkata? Apa yang hanya ada boti berani baca awak. Jamaah rahmatullah. Ya nung apa jamaah tu kuli suka. Nasi tanah aja ngalakin aku meru. Amamo jadi, amamo ya alhamdulillah. Jamaah rahmat, kasih kau boleh kau bapu tuh terlambat. Jamaah rahmat ya, silakan. Jamaah rahmat Allah. Jangan ketiga lah, jaga diri dari laki-laki lain. Angkat anak laki mu makasih di zaman nama combo ni apa dan lain sebagainya. Bukti makun rena jaga diri dari laki-laki lain. Aja kamu toli mantito. Makan laki mu na. Pamena makun rena combo angkat anak apa na? Baca buku tak babu laki. Ngapa laki na lumapalau na gandru soalnya mati itu adalah kabar pengen dimanja, pengen bertiba dengan diri saja. Lo kemana nama cuan? Awe mengalah tala tuh batamu. Aja mati itu na. Halo. Nenek aku jadi pengen dimanja. Ini gue bilang manja. Nama cuano. Lo mana direndeng. Gaya ada ji. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Dan terakhir apa sangulah ramalan. Jadi patna ini makun raya taman di suruga bu makun raya. Sampajan 5 waktu tak engkalinga dan rakyat dari 7 nama decenge tak jaga ya leta boleh buran nilainya apa sangat ramalan tadahul jannati bisalah bidai suruh kami nama hujim terakhir boti buran ewena aja lalu membuat pelima benemu muakade kadewi benemu dan lain sebagainya maka nanti tarina hadisna khairukum li ahlihi sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlaknya terhadap istrinya. Maka ustaz mata no bata pelima bene kuliwan nana mapa ko memang sama kun raya la matin roto ye terus semangat ko malape sunga muna yati macara nako ko boti ko insyaallah manyama ko tidak boti ana boso awe mamai tinro na maso akilongan lanjut pokoknya ya soin kemana nih muba jamaah yang ramah telala itu tuh dana aja na tali taruh nih tuh dan pateriam ya tuh dana ya tuh dana boti makun rena kalingan kalingan boti burane amana makada mata nu batapai 5 bene kunaliwan nana mapa komesa makun raye angka paneliti boleh ke Amerika ya romakun raye de nama tinro na rekode na basui talusab kata-kata ya kode na karena italus sabu na tampe ko katulu-tuloy jamaah mata Allah ayana to makunda ko katulu-tuloy tuh dito ko rane manananan ako katulu-tuloy boti makunda ya jalalo na munoko lakay mo maboncho sunga lakay mo kumunoko iya maka naman ka maboncho sunga lo biningan choy men kalingay yang kedua nalamo deche machomo lakay mo alhamdulillah iya di boti buranewe syukur ko na machomo ko nanoko ko lak benemu insyaallah langka lisu pandokona pamage machomo tapi ya kemadoko-doko pada modelku nyawa dodo jantung bicu tubuh makojo inoko namo cekis sojo mate toki patuli taselang masusi orang rana jicoloen noko ki awe mengalatala tobatamu alhamdulillah nak syukur ko na malake pelayaran malopo-lopo jangkarna insyaallah
Doan ruba jangkar mulolonga boti makun reye. Sidi api aku tasie, sidi api aku sepribe. Jamar matelo. Iko mani bawa bagatogi iko mani bawa. Yang penting mengerangi bunga ta'ala. Bismillah ko supaya bukan cerita yang berkah. Bayangkan la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah pokoknya masih pak. Tapi yang ada tuh boti makun reye. Itu sih kok makilu-kilu ilaken mo na boti makun reye na boleh mapalo babida ko tuh dan susuruh ko kada mana ilaken mo de. Betul lagi vitamin. Susuruh ko boti burane. Bida mo bene desa ka bida mabedara. Ya ko mabedara bidange desa nakakatume mana mana nya na mawe. Ba magay ya ko bidange itu mape mana lembut tuh apalagi kok kulaken. Ayo sedikit lagi ada kita masa dianggi wet aja mati to memang ay silolong anak-anak alhamdulillah mudah-mudahan anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin supaya lebih memberkahi tabi pak koki emak na bunting tabinya Baca istighfar dalam arti astagfirullah. Baca istighfar dalam arti astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim.
apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan yang telah dibawakan oleh Al-Ustaz Erwin Jupri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan diamalkan di masa